Alhamdulillahil badil hadi ala bayani maya irasadi amadar babano awarasama samsal bayani fisunu Datal Qur'ani wadihan dan bisa burhani wa sahadu maqali al-anwari wa mazawat min azrari Sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awai summa lazahi bihisiddiqi habibi wa maral baroki summa Imamil Abidin Masyadwatillahi Imamil Zaidin Summa Labakiyati Sahabah Dawitu Qawal Fadli Wal Inama Wal Majdi Wal Fursati Wal wasajah ma'akabar qalbu alal qur'ani murtajian lihan ratil irfani hadha wa inna nurara bayani wa hurara badi wal ma'ani tadila mawarid syarifah wa nubadi badi'an dilatifah min ilmi asraril lisanil arabi wa dardi mahusabi min ajabi annahu karruhi bil irami wa walillahi kallubabi wa kadabadum min kullami li rajadi yadi as-sawabi Jawairan badi'an tatalisi salatul abda min tartibi
وأعلمت الجهد في تهذيب سميت بالجوهر المكنون في صدف سلاسات الفنون وأرجو أن يكون نافعا بكل من يقرأه ورفيعا وأن يكون فاتحا لباب جملة الإخوان والأصحاب فالذات المفرد أي لصم تنفر الغرى بعد خلف جوكين وفي الكلام من تنفر الكلم وذوب التاليف وذكر سليم وذو الكلام فدم بها يؤتيك بيد المقصود بالعبد